Mutongeria wa New Dawn Jacob Mantiri ni ameneretie Rais Ruto munini wawe Kindiki na mugambithania munene Martha Koome ni untu bwa mathina ja utongereria Meru. Mantiri augite watho ni buremete kuthingatwa kirigamba ria kwingata Mwangaza na Ameru barumiri ni kwaga maendeleo. Paugite bakagwata mbaru Linturi ni untu bwa kuregana na thirikari ya Kenya Kwanza ni kumuria agachoka no kairi ni untu ni bamukunyanire. Dennis Mugendi na ripoti eje. Nante umwaria ruaria deputy president de mwariria mwana sheria professor sheria ni deputy president Kindiki wewe mwalimu wa sheria na nuishi sheria na we beneficiary ya sheria kusikia ti sheria ya thiatero urebwiri kuwa thai tukethwa na deputy president wetu Gachagua so we beneficiary o sheria wote kwenda sheria thiatelwa na kinyoke agothoro tumba kwaria manto yau no bwiri kwaria we mwana sheria bora tukona mawakili yange ya kiarasia kinyora kwaria deputy president so bado tukona thina ya Meru urekeyo Kithure Kindiki niwe ethiritwo ari mpuku ya kirira nthi kiria Meru buni kuringana na mutongero gikundi kia New Dawn Jacob Mantiri na Kindiki ou niwe ethiritwo ari nyuma ya kwathurana akuru ba Njuri Ncheke tigo Njuri Ncheke ithiritwo igwatanirite na kugwatithania Meru kuma tene ntangi namba-ine realize bandae Kindiki rira wano to support kenda Gachagua engwa ire ikameti wa MPs betu kauma ithai bakera ndo thirikari MPs betu kamwana ibanywerete kaba support Meru yetambere so Kindiki nonto nendaba muwatie Gachagua engwa yete na to support lakini Kindiki Gachagua kwengwa kogolwa Kindiki no wale Anjuri itora kurumana 5 million ikathano mtu wetu Gideon Kimathi twayere kurealize bona rungu na nyuma kwa tuga Kindiki ate kwenda Meru yokira Kindiki no weta kauria Njuri akathurana Njuri itathurana ringi na twayire kumenya Kindiki no kuthania kawira mbeca kawire to muwira kathi batu tukithwana Kindiki imo Meru na murimo yora Meru bena yuo Kindiki webi yakwenda Meru ethira na kwira ate so Kindiki nyariro tira support kenda we koyete kyawe na Kindiki to moria akia kwithirwa kwibo muntu umwe ntukwenge akiaracia agwira Tharaka no yukire na Meru no byukira niriamu ukienda kumamia Meru kenda Tharaka yukira ibyo tugwira Kindiki na akio tuma twanjirie siasa emantu yara yatwire ya mwanka yo Tharaka na Meru tutikwenda omikira thai but naminye itukuminya inyeke yonthe inairi na itukuminya ofisi yewe Gideon Kimathi na antu bange bana netetie Madam Governor abande ko ofisi yewe batu tukethwana Kindiki na no yenya Meru bange arenda ko ya barabe ofisi ya kawira nonto na kuthwania ibo bombo mutethia Gideon Kimathi rio torake ire fowandike ofisi ya Kindiki na itokumia jau arenda to yera antu abatethia Meru atikwenda ko ya antu barabombo tethia Meru so Kindiki itokumia manto jau na imanto ya maingi muno tukuminya tukaria bandae na ungi nawe uria Mantiri akugati na utethio kiria Meru na gitikiu kiawe na niwa utheritambaki ya makambi ni njanji munene Martha Koome na kuniondire gukurikanwa kinyama wakiri na maabisa bangi bakoti cia Meru ni bethiritwe bakiraramikani we muno ngerekano imwe iri mantu nejegi gutejaniria koti ya Maua iri tigitwe na gambithania bairi aki nyuma yawe kuthamithia bangi bonthe so au Martha Koome utira Meru ba kuka ke history manto ya na Martha Koome unte kwenda wete stand iranto bakuwa imutonyo kwa karetie kinyo te karetie Meru karia sheria inkwenda support wasiri ora umire ora wengerwe mithika Linturi yoro ndonete ore tisikori bibia ya muno oria ni ata ministry imwe ndene myaka ile yomba kwetho yegeri mawasiri ya thatu na roria Meru atiri ni mawasiri uja thoki kana imwe no bekira so kinya batu shuri bu mithika itukwenda wendele obioria na mithika ukiochogwa na rungu rengi ura wachwero oreto support thigari Kenya Kwanza thai nonto nuraturire waria mithika okia kulo wachoka nyuma ke thigari Kenya Kwanza ukathiria shimari yaku kira Meru
no te muntu akuthigeria ringi. Minister uria athurirwo na we Waruji Eric Murithi Muga Mantiri akathira ati na utethio kiri Amiru na igukinyite kagita ka Amiru kwaria weru ni untu mienene mingi akaribarite thina ya Ruji bageta na maru na bo barira rais na mutunye giti kiu anenke mumirungi uria akombana nakio CS uria twai Warui atana kubwithia mucemanio Mirui kinya ntuko imwe kinyoki akuria muntu we Kimongoro wasiri Warui no kuma ku kana ki aramo no tugwira Kimongoro ni wondira yankene na gacio ndenda kwa na mfano ndira rutwararire neko arari rais Kenyatta former president arabutira mawasiri yele yararero ya tombo tethia community o so batu Amiru katucetherwa tikatugorwa mwa kati nonto mucetho yugoro ywa nkundi okaende mutoko majoka atumba gorwa nkundi so ara kabineti ome bwaku butoma watethia antu benu mbala gwetho wasiri o Kenya community enu no metetha cia kuringana na uju experience ya kweke siasa no tukira lakini kana kara muthakora we mushara akoria kinyoa muri nyoa mweta akwira wika bukubanga nyoa mwera kwena mantu bukwenda bwari akwira wika bukwenda ombutithia kinyoa mwera arambe ne waka kwenda kubutwa lakini ukona bubange baba bagwa wenda mbuta ibaweta kira antu bo so impact batu Meru te waziri tu nawe. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.